Yes, reka tubasuze bakunzi ba Kigali Top News. Amahoro y'Imana n'imigisha bibane namwe. Ndagushimira cyane ufata umwanya ukagenda ubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu myidagaduro. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiriye munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda zitandukanye, kandi ukande n'ukazogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bukumenyesha igihe hano kuri Kigali Top News dushyizeho inkuru yacu nshyashya. Ndizera ko mwatangiye kugenda mubibona ku mashusho. Niyo kimomo yakaba yaramenyekanye mu gasobanuye, akaba akundwa n'abatari bake. Hari kuri uyu wa mbere ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022 nibwo yakoreye umuhanzi kazi ubarizwa muri rebo ye ibirori bidasanzwe nk'uko yabigaragaje yifashishije urubuga rwe rwa Instagram, aho uyu Roki yagize ati mumfashe twifurize umukozi w'Imana isabukuru nziza Emeline Penzi, mwitegure indirimbo zisa n'imitima nyinshi ze vuba. Akaba ari ubutumwa uyu Roki kimomo yanyujije ku rubuga rwe rwa Instagram agaragaza ko bishimiye gukorera uyu mukobwa ubarizwa muri iyi rebo ye ibirori by'isabukuru. Akaba ari ibintu byiza ndetse byo kwishimirwa nk'uko uyu Roki yakomeje kugenda abigaragaza. Hari ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2021 nibwo uyu Roki kimomo yatangiye kugirana amasezerano y'imikoranire ndetse no gufatanya n'uyu muhanzi Emeline, ariko ibi byaje kujya hanze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 ubwo Roki kimomo yatangarizaga ikinyamakuru Inyarwanda ko hashize amezi arenga 6 agiranye amasezerano y'imyaka 3 n'umuhanzi kazi Emeline Penzi yo kumufasha kurebera inyungu ze, harimo ibikorwa by'umuziki bitandukanye nko kumenyekanisha ibihangano ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu Roki akaba yaravuze ko uyu mukobwa bagiranye amasezerano kuko uyu ari umunyempano itangaje ndetse ko azagenza anamufasha mu bindi bitandukanye. Roki akaba yaravuze ko cyangwa se aho uyu Roki yavuze ko Emeline Penzi aririmba indirimbo zihimbaza Imana, yahisemo ko bakora n'indirimbo ubahwa, akaba ari nayo yabaye intangiriro y'urugendo rw'uyu mukobwa. Roki akaba avuga ko Emeline afite indirimbo nyinshi agomba gusohora kuko ari umuhanzikazi w'umunyempano. Nk'uko rero twabibabwiraga, kuri uyu wa mbere akaba aribwo yizihije isabukuru y'amavuko, maze Roki ndetse n'abandi bapampe bakaba bamukoreye ibirori by'isabukuru bidasanzwe. Akaba ari amafoto akomeje kugenda bica bigacika ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Kandi subscribe maze dukomeze kubana.